Eternal Father, I offer you the body and the blood. Asante Jehova. Ninataka ninene juu ya miujiza mahali Yesu yuko. Leo ninasikia kama roho ingine, Mungu ako hapa na neno ingine. Mahali yoyote Yesu yuko, mahali popote Yesu yuko, mahali popote Yesu yuko, kuna kitu inatendeka mahali popote. Ikiwa Yesu amekuja, Yesu Kristo, mwana wake Mungu, mwana wake pekee ambaye aliteuliwa, mahali Yesu yuko, lazima kitu kimiujiza itendeke. Alipoingia katika hii sherehe, Agano inatueleza ya kwamba divai iliisha, na mamake akamweleza ati watu wanasema divai imeisha kwa sherehe, lakini sherehe yenyewe bado haijaisha. Akauliza mamake, mama, kwa nini unanilazimiza nifanye kitu wakati siku zangu za kufanya hizo hazijafika? Mamake akarudi kwa watu wenye sherehe, akawaeleza ya kwamba chochote ambaye atawaeleza mfanye, na ilipatikana. Omoni wanengo kabero wendo ngasemo yura beno yura max sami sana kama iparango shemeli mama 1 2 chokutuliana. Kana kulikuwa na mamtungi hapo 6 ambayo moja ilikuwa inajaa na debe 7 ya maji. Yesu akaenda hapo akawaeleza, choteni maji, jaze hizi mamtungi. Wakajaza maji, mtungi 6 ikajaa maji. Hakuna chochote Yesu alifanya. Ninataka nikwambie, miujiza ya Yesu hufanya na nguvu yako. Miujiza ya Yesu inatendeka tu kupitia nguvu ya Yesu ama neno la Yesu. Nikwambie, miujiza ya Yesu haifanyiki na mafuta. Miujiza ya Yesu, haleluya, haifanyiwi, glory to Jesus, na vitambaa. Miujiza ya Yesu haifanyiki na maji. Lakini miujiza ya Yesu, miujiza ya Yesu Kristo, miujiza ya Yesu inatendeka peke yake. Kama Yesu amekuja, wakati Yesu angekuwa kwa hii sherehe, miujiza ingetendeka. So maji ikabadilika ikakuwa divai kwa ajili Yesu alisema tu. Na walipochota wakapelekea mkubwa wa sherehe, mtu mkubwa kwa hiyo sherehe. Alipokunywa akauliza mwenye sherehe ya kwamba kwa nini divai ni tamu kushinda ile nyingine, na pia hii divai ni mzuri, tena ni saa imeenda, ingekuwa divai mbovu, kwa nini ni nzuri? Kile ilinilazimisha nisome hii kitabu ya kwamba Yesu mahali akiingia, saa hii ataingia kwa mwanamke mwingine ambayo kilio imemchosha. Na niko hapa nikwambia, hata mimi Yesu atanitendea sasa.
kile nimejaribu, kile ninaona, kile ninafanya nilie, kile ninafanya niongee peke yangu, Yesu anaenda kufanya sasa. Bora tu ukaribishe Yesu. Bora tu karibisha Yesu sasa. Utaona miujiza na ishara ambayo Yesu atatenda mahali huko. Umelia ya kutosha, una hata mtoto. Miujiza na ishara itaingia ukikaribisha Yesu. Ninaona kuna mwingine ameteseka mpaka siku hizi. Akifanya hivi masuchi inatererika na akitembea ananena peke yake kwa sababu ya mateso. Ameteseka ya kutosha. Niko hapa nikwambie, ukikaribisha Yesu, miujiza na ishara itatendeka. Ninasikia kuna uwepo wa Yesu Kristo hapa. Lava kwa glory. Leo hii utakosa kuona Yesu machoni. Leo hii, asante Jehova. Asante Jehova. Asante Jehova. Yesu alipoingia kwa sherehe Kana Galilaya, kapatikana kuna divai. Yesu akaongea tu divai, akaita tu watu wachote maji walete kwa mtungi. Ndipo ikageuka divai. Ni nini unafikiri Yesu aweza kufanya? Leo niko hapa nikwambie, zote zinawezekana. Zote zinawezekana. Zote zinawezekana. Hata kama umeenda hospitali sana, dawa umemeza mpaka sasa hivi unanuka dawa, karibisha Yesu. Mahali popote Yesu yuko, zote zinatendeka. Miujiza na ishara inaonekana, inapatikana, inafanyika. Sasa zingine kuna vitu zako na unanyang'anywa tu bure. Ita Yesu, mahali popote Yesu wako, vitu vizuri zinatendeka. Alipoingia kwa sherehe Kana Galilaya, watu wote walishangaa sababu alitenda miujiza na ishara. Niko hapo nikueleze, leo hii miujiza na ishara itakufuata. Kwa nini? Umekaribisha Yesu. Hata kama unanisikia kama uko kwa kitanda, uko kwa hospitali, uko mgonjwa, niko hapa nikueleze, leo utatolewa hapo na utaponywa. Hata kama ulikuwa wazimu, wazimu itatoweka na utakuwa mzima. Ninakuambia kwamba umeteseka ya kutosha, Yesu leo ataingia na nguvu kubwa. Alipoingia tu Kana Galilaya, akafanya miujiza na ishara. Na alipoingia kwa kina Lazaro, je, unasomanga? Si alifanya miujiza, Lazaro ndiye akafufuka akatoka kwa wafu baada ya kukaa kwa kaburi siku 4. Ninasema ya kwamba mahali Yesu ameingia, anatenda makuu. Usingoje, usidanganywe, usisukumwe. Wacha Yesu aingie, afanye makuu. Hata kama una nyumba leo hii utapata. Hata kama una pesa utapata. Hata kama uwezi utapata leo. Vile Yesu Kristo logontia, glory be postorobokwa. Vile Yesu Kristo haka una nguvu ya kufanya vitu vyote yale binadamu hawezi kufanya. Yale imeshindikana, Yesu anaweza. Hiyo ndio sababu alipoingia kwa miji yake na yule mama alikuwa anatiririka na damu. Damu ndio ikatoweka, ikaacha huyo mama, ikanyamaza, ikakwama sasa kutoka. Mahali popote Yesu ameingia. Alipoingia kwa kina Batimeo mwana wa Timeo, macho ya Batimeo ndio ikafunguka. Ni nini imekufunga sasa? Yesu ndio huyo. Kristo ndio huyo anaingia. Kubali Yesu aingie, na Yesu akutendee. Maana ametendea watu wengi. Wewe waweza kukataa kukutendea? Hata kama kuna watu wanakustua,
wewe pia uwashtue na Yesu. Hata kuna watu wengine wanakutafuta, usibabaike, uwatafute na Yesu. Hata kama kuna wengine wanataka kukumaliza, usibabaike, usiogope, uwamalize na Yesu. Sababu mahali popote Yesu aliingia, alikuwa akitenda miujiza na ishara. Na ukitaka miujiza na ishara itendeke, ukiona na macho, ita jina la Yesu Kristo. Gairi mbele ya Yesu. Badilisha nia zako, fikira zako, njia zako, ili Yesu akudumie. Yesu ndio mdumu wetu. Agano ambaye nimesoma inasema ya kwamba alipoingia sherehe Kana Galilaya, alitenda miujiza na ishara hapo. Ni nini unasikia iwezekani? Kwa Yesu zote zinawezekana. Kwa Yesu zote zinawezekana. Kwa Yesu zote zinawezekana. Kwa Yesu zote zinawezekana. Haleluya. 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 Hakuna kitu kigumu kinashinda Yesu. Yesu ambaye tunanena juu yake, kuna kitu kigumu inamshinda. Yesu ambaye tunahubiri katika jina la Yesu Kristo, tukisema ya kwamba sisi ni washuhudaji ya kwamba zote zinawezekana katika jina la Yesu Kristo mkombozi. Jaribu Yesu leo, na hiyo unaona ni magumu haiwezi katoweka. Hiyo unaona ni magumu haiwezi kafanyika. Hiyo unaona ni magumu, jaribu naye Yesu sasa. Utaona Yesu na macho. Yesu atatenda. Yesu anatenda. Anatenda makuu. Haleluya. Yesu Kristo ni Alfa and Omega. Kuna mwingine kama Yesu Kristo mwana wa Mungu. Anaweza vitu vyote. Kuna kitu kigumu ambaye inashinda Yesu. Mimi sijui ni nini na sumbua. Hata kama ni kifua. Hata kama ni kifua kikuu. Hata kama ni nini. Niko hapa nikueleze. Mimi nimeona na macho. Yesu huyu ninahubiri akiponya mtu wa ukimwi. Aliniambia, alikuja kwa kanisa yetu. Akanishuhudia. Nikasema piga magoti tukuombe. Kapernaum ambayo alikaa kwa siku chache. Asante Jehova. Ninataka ninene juu ya miujiza mahali Yesu yuko. Leo ninasikia kama roho ingine, Mungu ako hapa na neno ingine. Mahali yoyote Yesu yuko, mahali popote Yesu yuko, mahali popote Yesu yuko, kuna kitu inatendeka mahali popote. Ikiwa Yesu amekuja, Yesu Kristo mwana wake Mungu, mwana wake pekee ambaye aliteuliwa, mahali Yesu yuko lazima kitu kimiujiza itendeke. Alipoingia katika hii sherehe, agano inatueleza ya kwamba divai iliisha. Na mamake akamweleza ati watu wanasema divai imeisha kwa sherehe, lakini sherehe yenyewe bado haijaisha. Akauliza mamake, mama, kwa nini unanilazimiza nifanye kitu wakati siku zangu za kufanya hizo hazijafika? Mamake akarudi kwa watu wenye sherehe akawaeleza ya kwamba chochote ambaye atawaeleza mfanye. Na ilipatikana umundi wanengo kabero wendo ngasemo yura bino
Max Sami sana kama iparango shemeli mama 1 2 Chokutuliana Kana kulikuwa na mamtungi hapo 6 ambayo mmoja ilikuwa inajaa na debe 7 ya maji. Yesu akaenda hapo akawaeleza, choteni maji jaze hizi mamtungi. Wakajaza maji, mtungi 6 ikajaa maji. Hakuna chochote Yesu alifanya. Ninataka nikwambie, miujiza ya Yesu hufanya nguvu yako. Miujiza ya Yesu inatendeka tu kupitia nguvu ya Yesu ama neno la Yesu. Nikwambie, miujiza ya Yesu haifanyiki na mafuta. Miujiza ya Yesu, haleluya, haifanyiwi, glory to Jesus, na vitambaa. Miujiza ya Yesu haifanyiki na maji. Lakini miujiza ya Yesu, miujiza ya Yesu Kristo, miujiza ya Yesu inatendeka peke yake. Kama Yesu amekuja, wakati Yesu angekuwa kwa hii sherehe, miujiza ingetendeka. So maji ikabadilika ikakuwa divai kwa ajili Yesu alisema tu. Na walipochota wakapelekea mkubwa wa sherehe, mtu mkubwa kwa hiyo sherehe. Alipokunywa akauliza mwenye sherehe ya kwamba kwa nini divai ni tamu kushinda ile nyingine, na pia hii divai ni mzuri, tena ni saa imeenda, ingekuwa divai mbovu, kwa nini ni nzuri? Kile ilinilazimisha nisome hii kitabu ya kwamba Yesu mahali akiingia, saa hii ataingia kwa mwanamke mwingine ambayo kilio imemchosha. Na niko hapa nikwambia, hata mimi Yesu atanitendea sasa. Kile nimejaribu, kile ninaona, kile ninafanya nilie, kile ninafanya niongee peke yangu, Yesu anaenda kufanya sasa. Bora tu ukaribishe Yesu. Bora tu karibisha Yesu sasa. Utaona miujiza na ishara ambayo Yesu atatenda mahali huko. Umelia ya kutosha, una hata mtoto. Miujiza na ishara itaingia ukikaribisha Yesu. Ninaona kuna mwingine ameteseka mpaka siku hizi, akifanya hivi masuchi inatererika, na akitembea ananena peke yake kwa sababu ya mateso. Ameteseka ya kutosha. Niko hapa nikwambia, ukikaribisha Yesu, miujiza na ishara itatendeka. Ninasikia kuna uwepo wa Yesu Kristo hapa. Lava kwa glory. Leo hii utakosa kuona Yesu machoni. Leo hii, asante Jehova, asante Jehova, asante Jehova. Yesu alipoingia kwa sherehe Kana Galilaya, kapatikana kuna divai. Yesu akaongea tu divai, akaita tu watu wachote maji walete kwa mtungi. Ndipo kageuka divai. Ni nini unafikiri Yesu aweza kufanya? Leo niko hapa nikwambie, zote zinawezekana. Zote zinawezekana. Zote zinawezekana. Hata kama umeenda hospitali sana, dawa umemeza mpaka sasa unanuka dawa, karibisha Yesu. Mahali popote Yesu yuko, zote zinatendeka. Miujiza na ishara inaonekana, inapatikana, inafanyika.
Sasa zingine kuna vitu zako na unanyang'anywa tu bure. Ita Yesu mahali popote Yesu wako, vitu vizuri zinatendeka. Alipoingia kwa sherehe Kana Galilaya, watu wote walishangaa sababu alitenda miujiza na ishara. Niko hapo nikueleze leo hii miujiza na ishara itakufuata. Kwa nini? Umekaribisha Yesu. Hata kama unanisikia kama uko kwa kitanda, uko kwa hospitali, uko mgonjwa, niko hapo nikueleze leo utatolewa hapo na utaponywa. Hata kama ulikuwa wazimu itatoweka na utakuwa mzima. Ninakuambia kwamba umeteseka ya kutoza, Yesu leo ataingia na nguvu kubwa. Alipoingia tu Kana Galilaya akafanya miujiza na ishara. Na alipoingia kwa kina Lazaro, je, unasomanga? Si alifanya miujiza, Lazaro ndiye akafufuka akatoka kwa wafu baada ya kukaa kwa kaburi siku 4. Ninasema ya kwamba mahali Yesu ameingia anatenda makuu. Usingoje, usidanganywe, usisukumwe. Wacha Yesu aingie afanye makuu. Hata kama una nyumba leo hii utapata. Hata kama una pesa utapata. Hata kama uwezi utapata leo. Vile Yesu Kristo logontia, glory be postorobokwa. Vile Yesu Kristo haka una nguvu ya kufanya vitu vyote yale binadamu hawezi kufanya. Yale imeshindikana, Yesu anaweza. Hiyo ndio sababu alipoingia kwa miji yake na yule mama alikuwa anatiririka na damu. Damu ndio ikatoweka, ikaacha huyo mama, ikanyamaza, ikakwama sasa kutoka. Mahali popote Yesu ameingia. Alipoingia kwa kina Batimeo mwana wa Timeo, macho ya Batimeo ndio ikafunguka. Ni nini imekufunga sasa? Yesu ndio huyo. Kristo ndio huyo anaingia. Kubali Yesu aingie. Na Yesu akutendee. Maana ametendea watu wengi. Wewe waweza kukataa kukutendea. Hata kama kuna watu wanakustua, wewe pia uwastue na Yesu. Hata kama kuna watu wengine wanakutafuta, usibabaike, uwatafute na Yesu. Hata kama kuna wengine wanataka kukumaliza, usibabaike, usiogope, uwamalize na Yesu. Sababu mahali popote Yesu aliingia, alikuwa akitenda miujiza na ishara. Na ukitaka miujiza na ishara itendeke, ukiona na macho, ita jina la Yesu Kristo. Gairi mbele ya Yesu. Badilisha nia zako, fikira zako, njia zako, ili Yesu akudumie. Yesu ndio mdumu wetu. Agano ambaye nimesoma inasema ya kwamba alipoingia sherehe Kana Galilaya, alitenda miujiza na ishara hapo. Ni nini unasikia iwezekani? Kwa Yesu zote zinawezekana. Kwa Yesu zote zinawezekana. Kwa Yesu zote zinawezekana. Kwa Yesu zote zinawezekana. Haleluya. 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 Kuna kitu kigumu kinashinda Yesu. Yesu ambaye tunanena juu yake, kuna kitu kigumu inamshinda. Yesu ambaye tunahubiri katika jina la Yesu Kristo, tukisema ya kwamba sisi ni washuhudaji ya kwamba zote zinawezekana katika jina la Yesu Kristo mkombozi. Jaribu Yesu leo. Na hiyo unaona ni magumu, haiwezi katoweka. Hiyo unaona ni magumu, haiwezi kafanyika. Hiyo unaona ni magumu, jaribu naye Yesu sasa. Utaona Yesu na macho. Yesu atatenda. Yesu anatenda. Anatenda makuu. Haleluya.
Yesu Kristo ni Alfa and Omega. Kuna mwingine kama Yesu Kristo mwana wa Mungu. Anaweza vitu vyote. Kuna kitu kigumu ambaye inashinda Yesu. Mimi sijui ni nini na sumbua. Hata kama ni kifua. Hata kama ni kifua kikuu. Hata kama ni nini. Niko hapa nikueleze. Mimi nimeona na macho. Yesu huyu ninahubiri. 4:3913. Mimi ni Askofu Nereah Mbewa. Nimekukaribisha na moyo zangu zote katika jina la Yesu Kristo. Shalom. Eternal Father, I offer you the body